ushima oya Shema uvuze akantu keza kandi izo challenge nyinshi community yacu neza reka tubabwire igisubizo cyacu Shema yarashe byose azabikemura abakeneye amazu wabivuze mu mugane abakeneye amazu mu mugane uko mureba nta kibazo muzatwandikira muri comment cyangwa muzanandikira nzahita mbahuza nabo abakeneye inzu muzayibona hanyuma tugiye ku cya kabiri rero ubu dufite abajene benshi bari gukenera amamodoka abantu benshi bavuye muri Afurika ashaka gutwara akamodoka rero akavuga ko udufaranga twanjye duke mfite amafaranga yanjye make naronse mvuye mu kazi ndashaka imodoka n'ikintu gihambaye igisubizo kirari rero Shema twibwira neza bari abajene bose hari fax barahari moto nkuko bisanzwe ni kuri Amazing TV Show. Reka dutangire gusubiza abakunzi bacu ba Amazing TV Show badukunda cyane bakomeza kugenda badushikira bagakora subscribe bagakora share bagakora like bakanatera na comment. Tunakunda n'uburyo mukomeza kugenda munadushigikira mukavuga ati kuri Amazing TV Show turabakunda dukunda uburyo mudereza ibiganiro byiza. Uyu munsi rero twabazaniye umuntu udasanzwe. Muramureba kuri kamera za Amazing TV Show. Cameraman mutuzanire neza murareba ku cyango kiwe. Abaraga suti jamesikiza n'ijya gakoraho. Aya ntari kabisa. Aba ari umuntu uba wambaye neza. Akaba ari umukire muri Canada. Nivuga ngo ni umukire ntimugirane ibyandi byo gukamiza by'abanyamakuru. Araza kwivuga neza. Umukire tubakire muri studio za Amazing TV Show. Murakoze cyane murakoze. Turashaka rero utangire wibwira abakunzi bacu bamaze TV Show. Wivuge wowe wese kugira ngo bakume kuko ndazi abadukurikira kuri Amazing TV Show hari ibintu byinshi bazagukeneraho. Hari n'abazajya batwandikira muri comment bakavuga ati nyabo na wamukire turashaka ibi bintu niye. Turabakiriye rero umwanya n'uwanyu mutangira mwibwira abakunzi bacu bamaze TV Show hanyuma dukomeze tuganire. Murakoze cyane murakoze mu mazina jewe nkaba nitwa Rushima Loben nkaba ndivukira y'Ubujumbura bose mu bamuhanzi mu Burundi hanyuma nkaba nyene maze imyaka ishika 13 muri Canada ishika 14 nkaba ndi mu bintu byinshi tuzobivuga nyene tuza kubivuga. Rushema utokea DJ kabisa nkuko yarabivuze neza bamwita Rushema akaba ari umuntu ukomeye maze imyaka 13 yagera imyaka 14 muri Canada nawe tukaba twabasha kuganira nawe uyu munsi nkameze utisho. Uyu munsi rero Rushema hari abantu bashaka kuvuga ati umuntu umaze imyaka muri Canada yabaye umukire cyane. Niko benshi bavuga niko bavuga muri comment ariko bidakuyeho ko hari n'abamara imyaka 20 nta kintu barageraho ako dushima Nyagasani rurema ko we atari kumeze ahubwo umuntu wabashije kwiteza imbere ateza imbere ari abanyafurika bageze muri Canada hari icyo bamariye bitewe n'uwo basanze ibyo akaba n'ibintu bikora abantu bake. Njyewe giti cyanjye numvisha ibigwi byawe gufata nk'umunyafurika w'intwari ni umunyafurika uvuga ati aba ni abanyafurika bacu baje icyo nshoboye ndabafasha ikintu kora muri iyi sector ndamufasha ese hari abo dufite muri iyi sector babishoboye ukabahereza akazi. Ibigwi byawe rero bigera ku bantu benshi nawe bazi ibigwi byageze kuri Amazing TV Show. Amazing TV sivye nyene tuba twabikurikirana nabibonye kabisa. Turashaka rero twibwire neza dufite abakunzi benshi bavuye muri Afurika ntabwo ari ibanga bavuye muri Afurika hari urwego ugezeho byo turadushima kandi ibigwi byawe tubimenya bitewe n'abo wagiye ufasha. Rero biba byiza kugira n'umuntu uherereye muri Halifax Nova Scotia ari naho Amazing TV Show ikorera. Hari abakora muri za Vancouver hari abari Edmonton hari abari Ottawa hari abari Quebec hari ahantu henshi hatandukanye bashobora gukurikira bavuga ati uriya ni umuvandimwe wo kujya njya kwaka serivisi aha n'aha nayaka umuvandimwe kuko hari n'abandi benshi afasha.
biraba byiza rutangire utwibwire neza tubwire ibyo ukora umuntu uherereye muri Halifax ngewe niho nushake uvuga uti Halifax nta kibazo tuzakomeza dukorane uko tuba twemeze tukaza kureba kugira ngo izabe umugisha kuri wowe na Halifax kugireho umugisha twibwire rero neza rero nkuko namaze kwidondagura amazina yanjye murayazi nayavuze ni Rushima Ruka nkaba ndi mu bisanzwe nkuko wambajije nkora ibintu bitandukanye nkora residential developing bisigura yuko ngura amazu nkagira renovation nkaca ndayagurisha ugiye mu bindi nkaca mvuga nabikubwiye ko twabivuganye ko nkora ibintu by'amamodoka ndarangura amamodoka arenga 10-15 nkayakoresha nkaca ndayagurisha hanyuma ugize ibya gatatu nkaba dom manager wa Rushton Service ukuvuga ngo amamodoka yanyu cyangwa uwari wowe wese imodoka yipfuye ufise company zigaterura umuduga wawe ukawushaka nawe ushaka so nkaba mfise izo business zitatu nonge ya kane n'umwe nkuko novuga ufise company bivanye nuko ngurisha amazu hari amazu usanga uyagurishije hazi imyaka 2 cyangwa 3 mugabo nkaba mfise abapangayi ugaca usanga ndi mu property manager so nkaza sohora amazu nkaraba ko ibintu byose bimeze neza cyangwa ikibazo kibaye nkagira ari je bahamagara so nkaba mfise ubworozi hazi imyaka nous sommes dans 2025 so ça fait à peu près 6 ans ngira ico kintu imyaka 6 so majambo make experience n'ibyo bintu bine experience urafasha rero turatugana ku kintu kimwe ku kindi kubera ko dufite abakunzi benshi badukurikirana hari abari muri Fredericton ari naho tuye hari abari St John hari abari Halifax hari abantu benshi kandi ibyo bintu byose uvuze ndabona ari nabyo bifite abakiriya benshi Halifax cyane gose twagiye ku cyambu ufasha abantu kubona amazu kubakonjesha ukayabahereza bigakunda yego kabisa inzu rero bigenda gute ubafasha iki kugira byibuze umuntu dukurikira akanya by'umwaka hanjye njye tuvugana nanjye kumwe bazameze imitibiso nanjye muri iyi minsi ndimo nshaka kubugira inzu hari n'ubwo uvuga kuri njye uko nibarije yego kabisa so mu byerekeye amazu je natanguye muri 2019 so mu by'amazu tuvuze iby'amazu novuga mu majambo make nuko jewe nagura amazu nkayagura ibintu byo ku evaluwa ya bivanye nuko nevariwa amazu nkaraba ndashobora kuronka kanoti sinshobora cyane nkayivariwa nkavuga iyi nzu ikeneye amahera kanaka nkarondera abakontractor bakaza bakampa evaluation iwabo sinari mfise ubumenyi bwinshi mu byerekeye ibintu by'amakontractor ubwabo mu majambo make ibyo nashatse kuvuga ubwo bumenyi nari mfise harageze igihe abantu benshi bava mu Rwanda muri Congo mu Burundi muri Tanzania nyene baza nyene bashitse muri Fredericton kubera je ntuye muri Fredericton baza bambaza conseil ku byerekeye bashaka kugura inzu bakambaza cyane bakambwira ko kenshi baramfasha nabafasha mu kuraba amazu nkababwira iyi nzu imeze neza cyangwa bakarondera abakontractor ugasanga muri ubwo buryo nafashije benshi baguze amazu ushizemo na family wanje so mu bisanzwe nakoze n'ubuhinga nagiye kubunonosora nyene neza kubera nakoze muri banki nari financial advisor muri banki de Montreal bayita so narayikozemo ndayimaramo imyaka 3 ndiko niga muri university nkora muri banki so naranonosoye nyene ibintu byinshi byerekeye na real estate so mu mfashanyo je nafashije abiwacu kenshi na kenshi kwari kubereka ukeneye kiniki nkabafasha n'ingene bakoresha banki kugira baronke amazu kubera abantu benshi bava iwacu baza bavuga nzogura inzu yari muri Canada reka batera ubwoba mugabo nkababwira ahubwo
nta mahera menshi ukeneye ajya amahera make nyine ufise gusa nkabafasha kugira aba credit yabo izamuke baronke interi hasi nkanabafasha no kubereka amazu bivanye n'amahera babagiriye approve so nkabafasha muri ubwo buryo benshi barabigiyemo barabibonamo nyene amafaranga abandi barashimye nyene babonye interi yacizamuka haheze imyaka 2 bamwe bamaze gufatisha so byarafashije community y'iwacu bishimishije cyane kabisa ndumva ari umusanzu watanze kandi ibintu byo gushimirwa iyo umuntu wadukurikira akanya kuri Amazing TV Show waba afite wenda CV kiya rushe akaba adakora ibyo bintu adafasha sosiyete yacu nayo ngo ibashe kugera heza rwose tumubwire ngo abashe akwigire rero ndashaka cyo tugenda ingingo ni ikirere wabwira abantu badukurikira akanya kuri iyi ngingo byibuze kujya tuze gufata indi ngingo ya kabiri byibuze hari ikintu wumvisha inama wabagira kuri iyo ngingo mu magambo make nababwira abantu bivanye na petite experience nagize ntibatinye kugura amazu kubera kenshi usanga abantu baje muri Canada bagatinya kugura inzu ubwo bajya amahera nyine bariha muri renting kugira bakodesha inzu ugasanga barashobora kuriha amahera make baguze inzu y'iwabo so mu majambo make jeno gira abantu b'abavandimwe tuva ahantu hamwe mu Burundi muri Congo mu Rwanda muri Kenya nyene ni ibintu byiza uje ugashika ahantu ukabaza nambo umuntu azi ikintu akagufasha gusobanura ushobora gukora uku kenshi usanga abantu bajinga muri Canada ugasanga abantu benshi bari individualist ugasanga uje ufise iyo mindset yo kwigumya muhira ukigumya wenyene je byose nzobyikorera ntibishoboka mugabo ugize community ugasaba ubufashanye cyangwa ugasaba ugomba kugura inzu ugomba kugura umuduga ugomba kubaka inzu ivyo ari byo byose ugomba kurondera passport ivyo ari byo byose uje muri community uhura n'abantu benshi bakubwira kana kashobora kugufasha ibi kana kashobora kugufasha ibi kana kashobora kugufasha so birafasha cyane nabibonyemo imbaraga kandi nabibonamo nyene gufasha abantu bikanezereza n'ibintu bya assurance jewe byose n'ibintu fisemo experience ugasanga aho gutanga $200 par assurance urashobora kurondera umuntu abizi ugasanga gukorera akantu utanze $30 urumva ubu service nka sababuze umuntu ntawe byose n'ibintu afite uri mu muryango tuvuga indimi imwe nubwo tutavuga indimi imwe mugabo urondera community cyane n'ikintu gihambaye aho kwikumiriza ukavuga byose ni jewe rushima oya shema uvuza akantu keza kandi izo challenge nyinshi community yacu reka tubabwire igisubizo cyacu shema yarashe byose azabikemura abakeneye amazu wabivuze mumugane abakeneye amazu mumugane uko mureba nta kibazo muzatwandikira muri comment cyangwa muzanandikira nzahita mbahuza nabo abakeneye inzu muzayibona hanyuma tugiye ku cya kabiri rero ubu dufite abajene benshi bari gukenera amamodoka abantu benshi bavuye muri Afurika ashaka gutwara akamodoka nawe akavuga ko udufaranga twanjye duke mfite amafaranga yanjye make naronse mvuye mu kazi ndashaka imodoka n'ikintu gihambaye igisubizo kirari rero shema twibwira neza bari abajene bose Halifax barahari Montreal barahari barahari bakuganire babwire uko reka ndababwira ijambo rero abajene nubwo nanjye ndi umujene rero igisubizo ni iki yego mu majambo make ushaka umuduga Halifax bivana n'amahera ufise Jeffrey experience kubera ivy'imodoka nabitangiye kuva muri 2017 ça fait 8 ans experience yo ntabwo tuyigarukaho
so ivyimango tuvuga indimi imwe nubwo tutavuga indimi imwe mugabo urondera communauté cyane n'ikintu gihambaye aho kwikumiriza ukavuga byose ni jewe Rushima oya Shema uvuze akantu keza kandi izo challenge nyinshi communauté yacu reka tubabwire igisubizo cyacu Shema yarashe byose azabikemura abakeneye amazu wabivuze mu mugane abakeneye amazu mu mugane uko bamureba nta kibazo muzatwandikire muri comment cyangwa muzanandikire nzahita mbahuza nabo abakeneye inzu muzayibona hanyuma tugiye ku cya kabiri rero ubu dufite abajene benshi bari gukenera amamodoka hakuze abantu benshi bavuye muri Afurika ashaka gutwara akamodoka rero akavuga ko udufaranga twanjye duke mfite amafaranga yanjye make naronse mvuye mu kazi ndashaka imodoka n'ikintu gihambaye igisubizo kirari rero Shema twibwira neza bari abajene bose hari fax barahari montoni barahari barahari bakuganire babwira uko reka ndababwira ijambo rero abajene nubwo nanjye ndi umujene rero igisubizo ni iki yego mu majambo make ushaka umuduga hari fax bivana n'amahera ufise jefferse experience kubera ivy'imodoka nabitangiye kuva muri 2017 ça fait 8 ans experience yo ntabwo tuyigarukaho so ivy'imodoka rero naravuze kuko we uruwacu nta kibazo dukora nk'ikijyanye imodoka ukeneye imodoka y'amahera make imodoka imeze neza aho kugurira abantu usanga mutavuga n'indimi mwaho kugusigurira byose kugira ubyumve ni byiza wanyibwira cyangwa ukandura nubwo waba uri muri Halifax n'amasahane yaho mberereye jewe ba muri Fredericton imodoka ifise towing company igushikanira umuduga mu rugo ufise umuntu wizeye cyangwa unyizeye jewe je ndakwereka umuduga ushimye ugacungira amahera ufise hari abantu twakoranye muri passé ugasanga kene umuduga w'amadolari 10,000 rero kugira 10,000 bironke ugasanga vyomugora agaca ndungikira akambwira je mfise 6,000 kuri uyu mwanya byose birashoka tuca dusinyanira amasezerano uyu muduga nkabikora byose akawutwara amahera asigaye ahariya bukebuke iyo kademire ashobora kuriya $500 chaque mois kugira ahantu azoyaheza urumva nta kibazo ivy'imodoka vyovyo nta kibazo reka mbabwire uti rero babajene mwese amamodoka arahari mufite akazi mwese amamodoka arahari muze muganire nawe ku kiguzi kandi ntaguciyemo ukeneye umuduga ndagufasha assurance ukaronka assurance y'amahera make ndanagufasha nkaguhamagarira uronka assurance y'amahera make ushaka na permis de conduire utayifite urambwira jewe ndayigukorera no kuvuga uba hafi wanje nuko abantu ba Halifax na Moncton biravana mugabo je ndanagufasha ukaronka permis de conduire ukayironka uyo munsi nyene byaragisubizo cyabonetse imodoka zirahari mu mugano rero abazakeneye ibisubizo byinshi kuri icyo kintu muzatwandikire muri comment cyangwa muzavugishe arahari we isaha yari yose twamukeneye ukeneye imodoka ihita imugeraho aratowinga imodoka aho waba ukeneye hose imodoka uri iwawe wishika kugera aho iwawe kuri apasiteri iwawe cyangwa kuri no ivuye no muri highway mpamagara biroroshye reka rero Shema hari ukuntu gutindana abakire natwe bibangama hari ukuntu kubatindana bibangama tuvuganye ku bintu bibiri tuzavugana ku cya assurance tuvugane ku bintu bya towe turagufite uyu munsi rero tuzagukena kuri Amazing TV ariko ntabwo twakurekura utabwiye abantu badukurikiye kuri Amazing TV show nicyo bagena nk'ubutumwa bagenera akanya uri kuri Amazing TV show muri Amazing TV show ntababwira mwagira subscribe cyambere kugira mukurikirane ibiganiro hari n'icya kabiri bafise ibiganiro byiza kandi byubaka kandi ni ibiganiro byiza nyene hari abantu benshi nka twebwe twese twaje muri Canada dusanze n'igihugu tutazi imico yacu iratandukanye rero usanga muri Amazing TV usanga uronse ibiganiro cyangwa ukaronka ama information utaruzi
ukaronka ngaha muri cyane bro nk'ikiganiro bankoresheje vraiment nishimye cyane kandi nabashimye cyane wakoze ikiganiro cyiza natwe tugushimiye umuntu nkaho kumuzana muri studio biragoranye ariko tugushimiye ko waduhaye umwanya wawe ukavuga ati ntabwo nagenda ntagenda namaze ntitubishoboye twagushimiye nawe uratare tuguhamagara muri studio z'amazina za Afrika urakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane nyakubahwa